Туғандар, ассаламу алейкум. Мына ушинтип Ош чапалагынын озарына түштүк. Кезектеги чыгарылыш япош каналарынан болмокчу. Биз буга чейин навестин ичинен баштап тартат элек, эми мына сырттан баштап эми навеске чейин киребиз, тугандар. Өзүңүздөр билесиздер. Сыртты тарт дейсиңиздер, дейт элеңиздер, тугандар. Эми азыр мен сырттагы уналардан баштап, арзанынан баштап, кымбаттарына чейин өтүп баруу, навестердин иштен аралап кетебиз. Лайктан тарс уруңуздар, тугандар. Анда эмесе, мына бул российский номурдагы, темир номурдагы фиттен баштайын. Бунун чыгарылган жылы жазылып аптыр, 1.3 объем экен. Номерларын көрдүңүздөр. Кимден бул фит? Сизден бака? Жок. Сизден эмес, Так. 470 сизден бе? 470. Жылы канча? 2002. 470 миң сом, тугандар. Кеми болот. Привозной ба? Бастыңыз. Болду. Так. Мына бол договорная деп койду, тугандар. Мына бол жакшы экен. Мында бир көрүңүздөрчү. 2005-15 жаз дейт го бул. 0507 95 13 12 Honda жаз экен. Дискаларын ошондой ак түстө, салондор. Мына механика, тугандар. Механик. Аккорд, Honda Аккорд, тугандар. Тартып алайлы. 2003 24 0559 33 38 00 салондор. Кожный люк, комплектация полный окшойт, Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Канчада одасыздар? 650. 650 миң сом. Подогрев сиденья да бар, Полный комплектация япошка. Европейс екен. Япошка деп коебуз. Мына серүү 1, тугандар. Чырсынан экен. Кышкы дөңгөлөктөрүнөн 4, машина чырс пулун айтып коюң, ака. Болуш 650 миң, Болду. Салондор таза, экополиктер салынган. 650 миң сом. Серүү 1. Стоптору дагы. Паралары бар жогу, тугандар. Артынан бери дөңгөлөктөр кош белет. 2001 2 объем номерларга чала бересиздер. Тогуз агыл. Машина сон, тугандар. Сенен бе? Канча бул? 680 1.3 бе? 1.3 680 миң сом. Болду. 0555 58 0014, Şu номерларга чала бересиздер. Тугандар. Тогуз агылыңыздар, чаласыздар. Болду, подписчиктер бе? Пробег канча болгон? 276 миң, тугандар. Пробег мына. Салондор 1.3. Чала бересиздер, байланышабыз эми. Күчтө чыгып болсун, Toyota East 2003 East. Ака, East канча сорап атасыз? Баасын айтып коюң. 530. Ассаламу алейкум. 530 миң экен. 15 abi. 15, 530 миң сом, тугандар. Машина жуулбай алайын кичине. Булай болуп. Вид жакшыдай көрүнүп атат мына. Менин көзүмө. Камерадан анча билинбейт. Жылдам кабар, ака. Болду. Торнео, Аккорд, мына тугандар, Аккорд. Автомат 2002-18 кен. Мына номерларга байланышасыздар. Так, Аккордтун ээси ким? Казан дискалар экен, тугандар. Серебристи. Чау, кимден экен мына? Баасын билип атыңыздарбы? Экси жок экен. Жакшы экен, тугандар, бит. Bir görürsüzler özünüzdür. Viş kança eken? 740 ming. Viş tuğanlar. 2003
108 05 55 55 33 740 ming so'm. Step Armeniya nomurunda tuğanlar. 2005. İlk abiyon 12 ming dollar. Titan diskalarda. Assalomu alaykum baba. Qanday yaxshimi? Mashinangizni so'rab qo'yildi o'yle chaldi. Yaxshi rahmat. Mashina qanchada bo'ladi? 11 ming deb atamiz. Bo'la turgani va? Bo'la turgan 11. Mashina chirskana va? Mashina o'ta toza mashina. Ichini ko'rsatib qo'ysam bo'ladi, motorini ko'rsatib qo'ysam bo'ladi. Armeniya nomeri ekan va? Armeniya nomer mashina yaqinda keldi. Yaqindalar qancha bo'ldi ko'rilganda? 1 oy bo'ldi. O'zingiz minutasiz-mi? Hozir mana men sotishga deydi. Ha. Baldaringiz podarka qildi, minbay aytasiz buni. Sotasiz qayra. Nolga chaycha turgan stollardan berib bor ekan tuğanlar. Ortına o'tirib. Ha, bo'ldi. Qayra jig'itasizlar, nam qurashtirasizlar tuğanlar. Oho, istep son mashina ekan va. Baylanishamiz. Salom, nomeringizni ko'rsatib qo'ying. Kamruhalar tuğanlar. Mana shunday Toyota Kamruhalar kelgan. Bozorga. Kamruhalarning bahası yozilgan emas. Nomerini chalib ko'rasiz 0553 73 08 18 2002 24 объем tuğanlar. Toyota Crown Armeniya nomurunda atlet komplektatsiya. Средний. Salondor javoq. Mana shunday diskalarda tuğanlar. 5 yıldızlı. Bağısıдағы договорная деп қойып тұр. Тілеге қаршы çalasыздар. 0551 64 44 44 кен туғандар. Мына кіріп кетіп тұр. Мына қапталынан қарап. 3 объем кен. Тұтарыз. 3 объем, мына шундай. Каун туғандар. Subaru Forester. Yaxshi mashina bilganlar. Правый руль, япошка туғандар. Assalomu alaykum. Baqsa qancha so'rab olasiz? Qancha deysiz? 750 ga. Yaposhkada buldaga. Ha, bo'ldi. Расход qancha oladi bir trassada? Trassada 11 bo'lsa kerak. 11 ha? Yaxshi. Son. Subaru'da yaxshi mashina emasdir. Mana 2005 2 объем tuğanlar. Çalaverasizlar pauzaga. Bağısını tuttunuzlar. Subaru Forester. Step. K5 Kasim. Tuğanlar. 35 40 210 Crown tuğanlar. Mına uşul aq tüstөгү мен Crown'u көрсөтөйүн. Бул Crown туғандар. Crown өтө сонун машина азыркычы. Азыркы жаштардын машинасы азыр. Баары ушул Crown менен ооруп аткан мезгили да. 2009 бул. 3.5 гибрид $15.200. 0700 менен 02 99 93 туғандар. Чала бересиздер. Номер Армения номерунда. Мына ушундай өзүнүн дискаларында родной туғандар. Гибрид салон, кожаный салон, комплектация средний. Атлет. Так, улантабыз туғандар. Мына жаққа шығайын. Туғандар, мына ол таза аппақ түстөгү Stream, Honda Stream. Бұл 2003 жыл шығарған 2 объемдо. Мына номерларға чала берсе 72 44 72 22. Салон қап-қара. Салон жақсы. Салондор жауық. Баса жазылған емес. Чала бересіздер 700 пәләнше 600 пәләнше. Шоттодық. Анан налзайда Crown туғандар. Crown асман түстегі светі бар екен. Бұл $14.500 екен. 2835 екен. 2835 80.000 пробег туғандар. Гибрид 2008. Нарқы 2009 біле бұл 2008 туғандар. Бұл да гибрид. Өкө бірдей, средний комплектасы. Полный родной. Мына шындай туғандар. Мен айландырып айлап ойын. Есік ішінде отырады.
Аларды сүрдетпейін туғандар. Honda Fit 2003 1.5 sırtında kosmetika işi yok. Öte жақсы. Бағасы жазылып алып тұр туғандар, çalasыздар. Telefon номерлары. Çala verесіздер. Çuran güç formasında konteyner satılır. Uzunluğu 12 metre. Cama doyurası 5 metre. Konteynerin içi жасалған. Konteynerді ofis, magazin, çeviri, katanı... 14.500 dolar, 2007 avion tuğanlar. 0552 Üstüdегі номерға салсам, 41 0500 26 00 41. Çuran güç formasında konteyner satılır. Uzunluğu 12 metre. Cama doyurası 5 metre. Alphard. Alphard mingender. Süygöndür, ötөгü.